turabasuhuje aho muri mwese haba mu Rwanda, mu bihugu binyuranye by'umugabane wa Afurika, mu Burayi na Amerika, Aziya na Oceania, ni mwakira intashyo zacu. Iyi ni Mukerarugendo TV, televiziyo yanyu. Ni yanyu kuko mwayifuje kuva kera kubera urukundo mwari mudufitiye aho twagiye tunyura hose mu bigo by'itangazamakuru twakozemo. Igihe kirenga imyaka 20 y'uburambe mu gutara, gutunganya no kubagezaho amakuru anoze, tugiye kucyifashisha ngo tubane namwe kuri televiziyo yanyu. Amakuru muzasanga hano ntabwo ari ay'ubukerarugendo gusa, nubwo nayo ataburamo kuko rimwe na rimwe baravuga ngo izina ni ryo muntu. La raison pour laquelle nous attribuons des noms aux gorilles, c'est que ça nous permet de les identifier, de les suivre de près et de perpétuer leurs soins. Parce que vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas protéger ce dont vous ignorez l'état de santé. Because you can only protect what you're following and what you know the health status of it. Amakuru tuzajya tubategurira ntabwo ari afitanye isano na za pariki n'inyamaswa gusa. Mukerarugendo azajya yegura akabando ke, afata inzira imwerekezaho mutashoboye kugera, ahababere abategurire by'imvaho amakuru yo mu ngeri zinyuranye z'ubuzima, amakuru ya politiki, amakuru y'ubukungu, imyidagaduro, ubutabera, amakuru y'imikino, ibidukikije n'ibindi. Uruhare rwanyu kandi nk'abakunzi b'iyi sheni ya televiziyo ikorera kuri YouTube rurakenewe. Icyambere tubasaba ni igihe cyanyu, amaso yanyu ndetse n'amatwi yanyu. Ubufatanye n'icyizere mwatugaragarije mu nkuru zacu za radio ndetse no mu nkuru zanditse, ni mudufashe tubikomezanye no kuri uyu muhanda twaharuye uyu munsi. Abo twahamagaraga ngo mudusesengurire ingingo runaka, abo twajyaga twifashisha mu birebana n'amateka y'ibyahise, na n'ubu turacyabakeneye. Ubunararibonye bwanyu nibwo Mukerarugendo TV igiye kubakiraho. Tubisabiye gukora subscriptions kugira ngo umuryango wacu utangirane ibakwe, cyane ko izo subs nazo ari impuruza nziza izajya ibafasha kumenya ko amakuru mashya yahageze. Dufatanye, dukande ku bwinshi, tubikorane umwete nk'abarimo gutoragura isenene. Komanteri zanyu zihawe ikaze, muzatugira inama, mudufashe kunoza ibizaba bitanoze. Ahasigaye tunakore like, share, abatatuzi barusheho kutumenya. Nukuri bibe nka kwa kundi dukunze kuririmba dusaba Imana ngo Nyagasani turagusabye ngo n'abatakuzi nabo ubahe kukumenya. Maze rero iyi ngiyi yari indamutso yo kuvunyisha ngo tubamenyeshe ko tayari televiziyo yanyu yamaze kuhasesekara. Muri aka kanya dusubiye mu mbere gato kugira ngo tugarukane amakuru nyirizina mu buryo bunonosoye. Icyo tubaye tubamenyesheje nonaha nuko ibiganiro byacu bizajya bikubita bibangura. Nta kubarambira, ni ugufata iminota igereranyije, iminota itabarambira, iminota itazatuma mutangira kwinuba ngo mugire mutariko nk'ubu ababo bazi ko nta kindi kintu tugira cyo gukora. Tuzajya dufata iminota iringaniye ariko ishobora kwiyongera bitewe na none n'ubusabe bwanyu. Nimwe dukorera, iyi televiziyo ni yanyu. Ngaho rero nimureke twibete tujye mu gikoni tubategurira amakuru y'icyanga. Ubwo rero mwicare mutuze mu byicaro byanyu, hanyuma twese hamwe dukera urugendo. Nta yindi ntumwa, gahunda niyo mu masaha make ari imbere. Iyi ni Mukerarugendo TV, naho jewe ndi Jean Claude Munyandinda.